usindisiwe ngenhliziyo ube ususindisiwe kuchaza ukuthini ukusindiswa kuchaza ukuthi ukuhlekwa ekufeni ungene ekuphileni kwengunaphakade lokho kusinikeza isithombe ukuthi uma ungamazi uJesu awusindisiwe negama lakho ngeke lize libhalwe encwadini yokuphila and uma ufa ngeke usubone uNkulunkulu akekho sobona uNkulunkulu ngaphandle ukuthi akhona uJesu haleluya uma kwenzeka ufika usuku lakho lokufa ungamamkeli uJesu ngeke usungene ezulwini kodwa uzoyisofeni ngoba uJesu yisango lezulu ayikho insindiso ngomunye umuntu alikho futhi elinye igama elinikeziwe igunya ebantwini ekumele sindiswe ngalo igama likaJesu kuphela noma ngaba khona amanye amagama awagunyaziwe igama likaJesu kuphela haleluya elinikeza igunya ukuba umuntu asindiswe asinayo enye insindiso ngoJesu kuphela alikho elinye igama uJesu kuphela praise the Lord okwazi ukusindisa umuntu uyabuza uThomas uthi Jesu sitshela indlela khona somazi ubaba uthi uJesu mina ngindlela neqiniso nokuphila akekho sakubaba ngaphandle kwami haleluya uyena kuphela uJesu onikeziwe igunya uthi uJohn ungayifakaza uthi bheka uyise uyayithanda indodana uze wadela gogo kwayo haleluya uze wanikela gogo kwakhe kuye ukuze kuthi lokholwa yiyo abe nophilo phakathi kodwa ungakholwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe uthi avuka ekseni uvuka nje uflathelwa uNkulunkulu kubhlungu ukuphila emhlabeni uthi ukuthelwe uNkulunkulu haleluya kubhlungu ukuphila emhlabeni uxabene noNkulunkulu uyavuka ekseni lungisa into zakho kodwa uma ungamazi uJesu intukuthelo kaNkulunkulu iphezu kwakho lithi iBhayibheli kwenye indawo bheka ulaka likaNkulunkulu uyavutha njengeziko lithi iBhayibheli ababi lolosuku aliyokubashiya abantu ababi ngokweBhayibheli akusibona abantu abenza izinto ezimbi kuphela kodwa abantu ababi ngokweBhayibheli abantu abangakholwa uJesu uma ungakholwa uJesu umubi phambi kaNkulunkulu igama lakhe likho encwadini yokuphila and uma ufa angeke usungene ezulwini ngoba umuntu isinqumo senze saphila nobe ngaqhamuka besokududula ngomkhulu ngosuku lomngcwabo basuke sebehlela ngesikhathi ifaya lakho soselivaliwe phela lithi izwi likaNkulunkulu akekho umuntu ongasindisa omunye umuntu uzenzela yena isinqumo ngeke ngikwazi ukusindisa uma wami ngeke ngikwazi ukusindisa ubaba wami kodwa ubaba kumele asenzele yena isinqumo esaphila emhlabeni uma ehlulekile ukwenza isinqumo esaphila emhlabeni ngeke asakwazi ukuya ezulwini ngoba ezulwini ngenwa ngoJesu haleluya uJesu yena oyisango ayikho enye indlela ayikho awukho uphotho ongena ezulwini noma bengakuphusha ngomkhulu ngosuku lomngcwabo basuka behlela ngesikhathi umuntu ukholwa sala emhlabeni uvuma ngomlomo akhona ngenhliziyo esalapha emhlabeni mina ke sengisazile sami isinqumo kazona usazile yini hayi akukhathalekile ukuthi wenza izinto ezinhle emphakathini lithi iBhayibheli ukulunga kwemvelo kufanele edwethe ezibolileyo akusizi lutho ukulunga ngokwemvelo uma ungamazi uJesu ento kwesibili uma ungamazi uJesu uNkulunkulu akawuzi umkhuleko wakho noma ungakhuleka ekseni ukhuleka emini ukhuleka ntambama uNkulunkulu akawuzi umkhuleko womuntu ongamazi uJesu lithi iBhayibheli siyazi ukuthi uNkulunkulu akasizi isoni kodwa uma umuntu ephenduka uyaziwa nguye haleluya noma ngakhuleka ekseni kuze kushaya ntambama uma ngingamazi uJesu uNkulunkulu akawuzi umkhuleko wami noma ngaye enkonzweni kusuka ngomsombuluko kuze kushaya isonto uma ngingamazi uJesu uNkulunkulu akawuzi umkhuleko wami noma ngayishaya sonke iphelele uma nje ngingamazi uJesu uNkulunkulu akawuzi umkhuleko wami kasi uyamazi uJesu phakathi waseDabe kasi uyamazi uJesu phakathi waseDabe kasi usasenza isinqumo noma usapheke abangani bayadlula uyolala uwedwa kwelakithuna ihlobo ziyadlula uyolala uwedwa kwelakithuna abangani bayadlula uyolala
senze sami isinqumo ngingedwa na usangasenze sakhe isinqumo uwedwa uthi ohlabelela ungeza kuJesu ngakibaningi ngangesaba ukuzinikela uthi-ke kodwa uJesu akazange asho lutho wangithatha ngomusa wakhe nawe musukusaba nanguJesu. Hallelujah. Siphakamisa iwudlu laseKalvari, siphakamisa indodana kaNkulunkulu ophezukonke, siphakamisa uJesu onikeziwe igunya noma engaba khona amanye amagama kodwa lilodwa elinikezwe igunya nali iwudlu elisusa izono zeso uJesu Kristu. Kasunaye yini uJesu? Uma ungenaye uJesu ilona leli thuba namhlanje. Haleluya. Ngaphandle uthi ngihle isikhathi ngicela siyezwi lenkosi incwadi kaTimotheo yokuqala uchapter number 2 verse number 5 kuphela. Haleluya. Base ngihlala phansi. Incwadi kaTimotheo. Haleluya. Timotheo yokuqala uchapter number 2 verse number 5. Hayi phakathi osedabeni yamdinga uJesu. Hayi lithi iBhayibheli lingasethi likhona inhliziyo xa nilizwa izwi likaNkulunkulu kulezo zonke inkonazo nangu uJesu ufuna ukukuthula emthwalo udinga inhliziyo yakho udinga inhliziyo yakho udinga inhliziyo yakho nangu uJesu usefikile endaweni yaseDabe ufuna abantu abazomvuma ngomlomo bakholwe ngenhliziyo leli izwe laseSouth Africa lingasinda uma sonke singabuyela enkosini sizothi phakathi oseDabe buyelana enkosini.